765412 Mwigo na bukututalira ase chabizi chitu imiyomo chomusongo asamagacho Auru Towers mirongo litangani mbarabali na AM Taylor kose ebengia Kenya Women kinya obunchi libwa ona Getembe TV rero Getembe Television Network Ekeonga kema magusi. Wairire bya mwancho murigereria karibu sana mwancho murigereria Getembe TV karibu sana Ekeonga Chinsa isano Chinsa Ibere chabono morogo bali tukeriga ria sabato chitariki 15 nemo eritari na Matildah Obaigwa karibu sana asinchira ere ya vene samangana yuburai urai wachaka abantu barabake wakina hoika abande bagota bare abarai na ase ritukeriga ntoche kurigereria amangana ao na kubwa muno sensembo eri yengambo ntoche gosanga ase amangana yuburai anamuno korwa ase avasai karibu sana nchenkuru kwa Matildah Obaigwa veni nyaboke korwa ase evi manyererio Ekeonga Chinsa Ibere asinchira engekerano kegima sanga na intwe Chinsa mocha Facebook na Obaigwa YouTube masemu na Getembe TV. Karibu sana mwancho murigire na kirongo chaka korwa ase county ya Kisii ase amangana yechisemi nikobono wizara yechisemi ekorawa nere erikimienda korwa ase county ya Kisii bono yanyare gutenenera umurobelio wekana wokoenana amaigerio yekichainisi gochase aborokiwa ao korwa ase chiskuru ao ime ye county ya Kisii nechinga kicho bagutarira eskuru ya Mobamba yegotoka ime bunge ya Nyaribari Masabi county nikobono aborokiwa basege tirwe kwegera umuntu uyo erinde bache kwerigeria kose bacha konyora libagari nene ryo gukora emirimo ase Chinse cha Michael ukwana chinga kichokora mwega bugo chake gobene muruberio wa Chinese chiskuru che county ya Kisii moyo koreka chiskuru ya secondary ya Mobamba miyenda nigakwanira kubania kwa boroke gwako kubwatereria umurimo yo asikiribuna norobukora abakonyi kugari ubumenyi bwabo na muno ke masomo na komenta mabagabo y'ikigasi hasi chiro ya bona iga Kenya. My name is Eric Miyenda, the CC in charge of education and vocational training in the county government of Kisii. I'm representing the county here today as the institution of Mubamba High School is launching its first examination center, which will be the only one in Nyanza and Western region. I want to also say that it may be difficult for the students in Kisii to learn this Chinese for the first time, but as they progress, they will get the confidence and it will open opportunities for employment. Ukwana chinga kicho nigamento buna ukubwatira nokoiga ngocho kokonya gukimia chiskuru che county ya Kisii asakaribuna oikira bono eskuru ya Mubamba nero yoka yanchirwe gocha koba center ya Chinese asorogongo rowusiye tambukiro boigo mwalimu manena gokira. And I want to encourage our many students even from the neighboring schools who have interest in Chinese to take an advantage, because we need to be diverse in the way we look at culture and many issues, and to be competitive in the workforce out there we must have an extra language that we are experts on. We are very grateful today to God because this has been a very special day for us as an institution, being the first school that offers Chinese in this region, and now we have been made officially the Chinese center, this center. We are very grateful to the partnership that we have with the Chinese program developers in Nairobi, the Confucius Institute in the University of Nairobi, and I want to thank our BOM for embracing this idea, expanded curriculum,
will provide our students with additional chances to compete in this competitive world. Kurengana n'abatende baiga ige Chinese kiga ngechikokonya abarukigwa bakorera amasomo abo hasi Chinsa ko kurengana babuna abarukigwa bange bono barukiriye ukogania kwabo na munasero ngorega rwagusi. Usually an HSK certificate play an important role in the student's academic and development. For example, if a student want to study in China, they need to have HSK certificate. Then they can apply for scholarship. And also, grasping Chinese language earn them many opportunities to find a good job. Nkurubatire gataseni kia Getembe kurega se kaunti ya Kisii letrene nguru kwa Daniel Untiri. Mwancho murigire gukoira wika ase kaunti ya Nyamira niko bono ensemo ya barai na boigo bana siasa banyarire gwecokia na kumocha umurobero obwe serikali ya kaunti y'ubu koyana na erongoria huchase aborkiwa ba ACDA bakorawa na engineer James Kemoni negati ya barai bande niko batebiruna nigo ensemo kusense amerobero au yeti kaunti y'ubone tokuligererwa korende erongori ti yarenge ero litibulitangani ase abarwandereri gusasa babwatani be kaunti yo ya Nyamira muriketo Fatiga Gisembano robotoro senchera engekirano nase ekanisa ya Adventista ya Ekenyoro ime ya wodi ya Banyamatuta ebunge ya West Mugirango abwase abarai ao baikira naso muyeka pamasabo bakurawa no yukurigyo buga na Nyamira umu engineer James Kemoni omo MCA we wodi yo Julius Matwere naboigo oyukurigyo bo MCA wa Banyamatuta Peterson Mugusu abwo asobora ibwa Nyamira bwa kwanerwa aiga umurobero bwa serikali ya Nyamira kwena na erongori ujasabo kiwa ba ACD nigo ororekana kwa mereriwa no mu engineer James Kemoni oyote babuna Nyamira nige bwenerete ebintu ebinene tochorobo obumaene tochorobo rayobia iryo ya Nyamira 2027 wata chikura inyure Kemoni Nyamira totagete igoke tolete rwa magendero Nyamira tokusabe bitebe ka tosabe bitebe ne esa kutokubi abana tokubiara hanga itokoira ndoje to wairo ngori miaka 5 abangira moda ngote kondikira nije mwana konge drubiero ngori nana konyuga wika ndroze miaka 5 ngimora jole na beire kakiro ngori ne korendole aba mama ne korendole miaka 5 pi to korosiero ngori ngori ne gentege kese budget ya Nyamira Kemoni ara rosi virasi vya ICD ara alika wali waito permanent and pensionable ara tani virasi vya rorengi kero okwana kurase kanisa eyo boigo nigo umu engineer Kemoni oyukurigia obuga bana bwa Nyamira nigo abwatoka obosemyo boiga igoro yuburai anena barai baria barigetie gochorwa rekene nyoto gotikerana tigange tero morango musikuru sabana inji ba Nyamira tari goetere ego tio mosacho ne motarire abande barobe mangite bakirita badana ki o sene tanta gite o gumenere punta gite o if you are a man come out and say I want to be a governor of Nyamira tako vise koreo mondo magega o basaitia go sinyire ne rango to te biro to geto mo governor to te ro governor to ge ensemo yaye omo MC Banyamatuta Julius Matwere nigo atumeka chinga kichiaye na gukwanira igati ya magenderero ari aberega gwikirania korende ensemo ye chipara nigo arorekana kuburia Abanyamatuta komoremereria abandi moikire mwatevenga n'ikisege twaketa ari ekyoka lakini ndate kwadenga ntino muri sinyanje sei nyandiro twarenga mwana ikisege anga mwigura abantu baka n'emioro otu abere to bakorendo ekoro oversight no ko mo monta kware David Ria mando kwa ranga mbia mi koraki mu ya mi tumeka ase wode itaiga kaske mu na alia ICD ngaletenga ke abe complete go tumeka kere kwanto Ekenyoro
na wade class keria muna mwete to akwane tena inu ndo angita mangani chibara to kwa boni matole merani omo eri unchibe inye gete ngali tukeri mori ibisire to ligoika ngocha tira iga tikole mirimo Chingaki echecho nigo Peterson Mugusu oyoga nechobo MC obwo bwa Bunyamatuta nigo aigirira esiasa mmonya tinkonyara obumura y'Obunyamatuta. Point number 1 nyasato omurai oratora sekene na sumuika tonyoro omurai oratora Bunyamatuta at heart kana kwamba egenda okorra ngigale injira okorra akoligari Bunyamatuta ebraniri akoligari omuginoye omwana oye osumuire oyore close. Asengencho, the two principals that are standing, one is standing with me here and the other is seated there. Asengencho, I'm convinced uchebye kanda atwaro moyo ine nkoleyo kamuranche mochimongegasi. Hiko ripota ya Getembe kwa igasi kanisa hii ya Adventista ya Ekenyoro eyo egotoka menye wodi ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugirange County ya Nyamira Njefa Tigad Yesemba Wancho murigirira nigo ere omwese kuchase abobotani kwa muno abaipole na boyiko aborokiwa bali ase skuru ya Otanyore eyo egotoka ime yebu ewodi ya Bugichore bunge ya West Mugirango county ya Nyamira ayambagega yo mubunge bw'Chinsa mecho moske Steve Mugaka kubwatirana no mubunge omochore moske Irene Mayaka na boyiko M-Pesa Foundation asomurubili bw'kwagacha ebirasi nigo bono baherere buna murubili yo nigora chikoneke buna ebirasi byekerero byanyare kwagacho ase skuru eyo eriko genderera musira amasomo gose chisemi ase chinsamo echo amaguta amentire mugatotisa 50 mwarusi return mwamentire 40 kino wale nkoba akerewa aka tirikora amesa kuru ansama ya mayakoroki ini mukora robotuko mwarenga inuwe kabutuko mwarenga nakaya newe serikali kendikia kala kanete it might be under different influences yana murigelinga kama kaja kwa mwanari by the great people of West Mugirango as the member of their constituency and by the powers conferred on my co-MP Honorable Irene Mayaka by ODM party as a special member of parliament from West Mugirango, we today unveil officially the launching of construction of Otanyore modern complex courtesy Safaricom Safaricom Foundation is going to fund a modern facility that is worth 57 million shillings. And I just want to list the things that are going to be done. And this project will be complete between 6 to 8 months. So tutarudi hapa tena tushukuru tukifungua shule yetu ya Otanyore. Hivyo. Ya kwanza, construction of a tuition block that will be 3 floors. Construction of an administration block ya walimu. Construction of a multi-purpose kitchen block. Construction of a 10-door boys ablution with a urinal. Kuna ule aliuliza kama kutakuwa na latrines, ndio hiyo. Kutakuwa na ya boys 10 doors and construction of 14 doors for girls ablution block. And then construction of a 4-door staff ablution block. Kwa sababu principal alikuwa ameelezea watu wa Safaricom but kuna zingine ziko hapo, so hizi ni additional. Supply of furniture. So hizo classrooms zitakuwa fully equipped na desks na viti. Nakuja hapo. Desks na viti kwa classrooms zote. Alafu kutakuwa na an ICT hub and it will be fully equipped with computers. Ndio watoto wetu wasome computer, wasome technology, ICT, wakuwe waerevu kabisa, si ndio? West Mugirango tuwa West we miaka ni miaka toko ngenderwa ma gendero ya serikali. Lero iga unatoa weke ndovyo na
aba epara enyetara gocha yelami nasabira mabere ekorwe stage gochaka abuna konyere ya kulurukuniwe lakini mo president nanja atobekere lami korwe stage pake factory ya chore. Mwancho murigereria kubwatikana no kumetekana kwirigoriria maguta ya petrol ime yense ya Kenya nigo bono mwanasiasa kurase ebunge ya Nyaribari Masaba umanyekanete buna oirere nigo bono anyare wesokia na komocha gitambukire kia saburi buna igati ya barai kusabura ibonsi bari ime ya serikali mbabonete gukora okubwaterana elio kweneke buna banyare usanga ebirengereri gokonya abakenya tibabusa koba bagutwara gose abakenya mbabusa gucandika mono ase okomentekana kwirigoriria maguta ekero asekero amaguta amentire mugatotisa 50 mwarusi return mwamentire 40 akino ale nkoba ekere waka tirikora amesa kuri ansama ya mayakoro ini mukora robotuko mwarenga inuwe ko botuko mwarenga nakanya newe serikali kintu yakora kanete it might be under different influences yana muri giringa ke mauta yakawa moderated aira nda kwa moderate ndio mbo so kubabuha abakenya abantu basumbuke to banyoro 2027 ndaza gotebaya ngayoro ntobwate umuyiga yokomo enya omongina Teresia omongina Onyonga senator the senior super senator igoroga iga amosocho ande dotanga asabantu baitaba busimbi yamono isega singe mwakorete ngorenkia umurembe n'urengo abantu mbayibwananite abantu bakaragera abantu bagakwana nonyinga kiokwana yegete sabaga nigoro tukanyora nk'abantu bari batutanga bagitororo kandi bagwatije kuba tutam it was intete batayo abantu batutam there is no problem onde yo bate mechano na inu imechano ne yo mwaje do kebeka asatata kiriko beko kandi kire kyara kalete yo biri nyingi bakakabareka aba obuso abana barayi baitu tige ko confrontation Obaigwa korwa ase chinsemo chia bomachoge borabu chinsemo chia mugonga nigo omonchorere na boigo tenerete ebyombe obya bonchorere korwa ase chinsemo echo manyekanete buna Peter Ragira nere anyare ko murunganeria egetambukiro kyo nase atebre buna ngane yiga nigere mamincha no gochika gose eira moske William Ruto alireta bakenya kero agosoa abisi kira mara ubugambi twabegete etwakagete ngano gwo konya raia lakini twangano gwo kandamiza raia mono amafuta mwenyorekero raisi nutaso eto bugambi igatebete nga amafuta kuna igatenete kigali goroko tebanga banta babaro renga kiyo urumba understand it amafuta takoba kuna komenta nande gene amafuta nga kieli galenge shilingi 100 abateba within 100 days amafuta ya ukobari ligo lilelike lakini badala yake ligo lilingene komenta day night amafuta akabanga litangani ekabanga n'ekisegi kya Iran na America na Israel lakini segi ekinchi yobona igabunanga kwana ekiteneine the port of Amus tigali bona igane kimeli kigendete gweta free. What next is going to happen in Kiringaki kirege ntobone yiduka ukomenta bire bono ubumana bwo bakenya batagete bono onyo bokora iga bono iga kilese iki kogenda ba prepare chikokora chi campaign or what is not understood. Ekiagara the common person is feeling the pain. Wancho murigerea sengane yo tokogenda mutimo komoke kolende tobosogoska kendera kurigereria Ekeonga Chinsa Ibere chabono muragoba no wigo kendera gosangana nti Chinsa mochire cha Facebook na boigo YouTube muroberio kose nigo Ekeonga kere eyemo ase eyemo tobosogoska kegera nkoirana tore kurigereria ayale ase serikali enene.
thibitari ya Busungu Medical Center igoba batobokoreri aho buno mbawate pharmacy iyubata mariogo onsi mbawate lab department asibakulingoria amarwire au mbawatobokoreri bwa ICU ule bwa theater guse radiology mbawatobokoreri bwa oncology ukora bari dialysis mbawate emergency wing na wigo amariga nyabuna yeguru asibu babwate maternity wing igati obukoreri bondo bunge nigo bagotoka sebara ya Kisii Kisumu Migori imeyumuchiriga omusongo asamange bakeresi bibotera namba cyabo 0111964576 gose 0742328552. Ne aino munchile na nutagete ko igendereria na wigo gukinya ebyasara byaho eri onyore efaida bono tuichana ebe norogongo rwa gusyuri go Chinsa muchinde ebe ni supermarket utagete koreria e wholesale eduka chisukuru chinyagitari chisalon ebe ne kinyonzi electronics shops obusombi bwika chi-event ao unabono ilia catering egatie chinde twakere esimirero wetera asinamba 0741499726 gose 0704765412 wigo nabugututalira asi chabizi chetu imiyo muchomusongo asamagacho auru towers mirongo litangani mbarabali na Matildah gose ebengi ya Kenya Women kinya ubunchilibwa ona Getembe TV rero Getembe Television Network Ekeonga kia mamagusi. Karibu sana nendo mwancho muligere kero togendete ne Ekeonga Chinsa Ibere chobono maragoba na kurose serikali na muraivensi ya Kenya Moske William Ruto nigobono anyare koremya wa Kenya buna uchumi yensi ya Kenya tiranyara koba kikugo buna wange konyora bairire ka ukona kurose amagacho a State House chinga kyargo sanga na bamenye bukose na bale abateneneri bechi kanisa kurase rugongo rwa Western Kenya nigo Moske William Ruto anyara korabuna uchumi ya Kenya nigo yakinire kisaso visi huika ensi ya Kenya bono ebwateri bagarigia egati yechinse chinde asorogongo rwa Afrika. Hatuwezi kufanya nchi ya Kenya iwe ni nchi ambayo itatambulika duniani kote kwa aibu ya kushindwa kulipa madeni yake. Tukapunguza hapa, tukaondoa. Tulikuwa na subsidies nyingi ambayo haikuwa inasaidia, nikaondoa. Tukakuwa na projects zingine tukasitisha, tukapangana. Kati ya nchi 6 ambazo zilikuwa zimezemekana ita default, 5 ili default, Kenya peke yake did not default. And Mungu ametujalia leo nikisimama hapa mbele yenu, ile Kenya ambayo ilikuwa katika threat ya kushindwa kulipa madeni, ile inflation ambayo ilikuwa 9.6%, sasa hii ni 4.5. Exchange rate, ile exchange rate ya dola na shilingi ilikuwa 165, 167, sasa hii ni 129. Interest rate, kama sio kwa hii matatizo
hii imetukumba chuzi ya watu wa Iran na wengine kupigana hapo, tulikuwa tunaendelea vizuri sana. Nsemo yekiama gia ODM ikweroka Linda Ground nikubono ya nyarotara chinsemo cha nyakache yogotoka ime ye kaunti ya Kisumu mugasolero na chinga kicho nikubaira siasa yekiama gia ODM asa getiekyo na boigo mbanyara ukwanira amangana ande amange anemono obrai wa ODM na boigo ayagendete me ye serikali mugavana wa kaunti ya Homa Bay Moske Gladys Wanga diganyara ukwanira ugukina kweligo lya maguta satevire no nyana wa serikali yabirige kwimukia ibitambukiro bibiranyara gutanga umo Kenya kwa nugukina kweligo lyeyo negati yabo umwaziri we kiganja ya serikali Moske John Mbadi nere na bwate ayualenge gusanga. And we reduced VAT by 8%. This month, we again added another 5 billion to stabilize the prices of fuel. But they are still high. What we are going to do, we will sit down with the president to make sure that whatever it takes, we try to lower the prices of petroleum products so that our people can find peace and our people should not suffer because of rising prices of petroleum products. But if you look at even in the United States, where they produce fuel, in the United States, the prices of fuel, petroleum products, have gone up by 60%. Everywhere in the world, the prices have gone up. But here at home, we must do whatever it takes. This is not something to be politicized. This is something to discuss, debate soberly, and we sit down as leaders, as people who are in power, to make sure that we do look at the options that we have available. One option is that one of VAT. The other option is to look for more resources and stabilize the prices of the petroleum commodity. How much money has been issued by Treasury? 6 billion last month, 5 billion this month for purposes of stabilization of fuel prices. You issued money with President William Ruto so that the prices of fuel are not 300 shillings today, they are what they are. But I want to ask you on behalf of our people, tafadhali angalia hapo ndani ya kikapu, if you can find a little more money for further stabilization of fuel so that bei ya fuel iende chini kidogo kushinda hapo. And we know and we understand that the issue of fuel prices is not an issue of Kenya. It's an issue of the war. It's an issue of the war in the Middle East, in Iran and the United States and Israel. Wancho burigire asensemo iyo no tukorera Ekeonga korendekero turasoye asensemo yengambo ye umurobelyo iga kosengambo litkoria rero lya Jumamosi ntoche kurigereria amangana yo mirobelyo yokubwata ukweli kyabuna abakie kura anemuno burayi wabasaye aye kwa watire kura kwelikire buno mwakie kura ase bali bataririkia njera kibaranyare kwelikia unabaki chikura na boigo andake ninki oganyete noto ukorereke ongabo korende twirana sigekekekere bosio iri gusanga nabageni baitu ritkuria rero aiga at studio Literiane Matildah Obaigwa nyaboke vene kora save manyiririo tuvasagoska tuche kukwandira amange nande ayengencho. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano EU ebata chikosi buna Agriculture and Environment Studies aziba kwiga Agriculture and Extension mpubwate course ya Mechanical and Automotive Engineering aziba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na boigo nkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering,
ase ensema ya computing and informatics ngwigiri bali ICT operator, ICT technician, computer packages, cyber security na wigo na network system administration. Ase ensema ya electrical and electronic engineering ngwigiri bali electrical installation na wigo electrical engineering. Ase ensema ya cosmetology ngwigiri bali hairdressing wigo mbabwate fashion design ngwigiri bali food production yani cookery na wigo food and beverage production wigo mbabwate course ya driving kuchasi bali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali. Samaria tane ngoro kwa James Barare Nyakundi, the principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. A college ito igere ya serikali bagosomya abana courses cy'obubundi asama ngane school fees ya serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana goja neri abwate enke umwana nainde ngwancherwale asabe kibase kya serikali akirido kuruka government scholarship eki abana bago apply ekikero umwana ule school ago apply onyora nekibase kine kikomokonya ase akomenya esandagira akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bale constituency bursaries uno mubungu Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana kokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira alekero umwana nkonyora ali kibesa ekyo gosoma nande natotebetinga mwana ndo wense goche school apply loan nkonyora karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero bubundi kocha tokonya asama tukagocha biamon asamange nabo okubatalira ase skuru yiga osi obakirisi ni gutrasi chilamba chabo 0743480999 kose 0782490068 ni njolero eyubwenyolero bumanyi ubumurago konye asubugima obumakiaya. Ekero chipara chiro siribuya nigo obutumeki bokoba obuya na ekero chipara chiro siriboge na chisabigete obobe borororo gusie buno na bukwegokya asogo sonja etibi ya wanje kya Getembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu ao ya Getembe Television Network ayene amati yao kuli mienzi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas amono kuchingira ku mwaka muya idubwego kinemrulu yetu ao inyoranga nigo okonyora channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network Ekeonga kia momogusie. Ne nubatekorera kondi gwensi ebenkuri kwemekutano ukorere kugukwa kuri gukwinyurya kuseme yende yonsi oraganye eririwe mono Getembe FM your station nero iridyuka eyubwate siginentindi na wigo ensera kirege tangaza munintwe asigurira mu buko twakirisi migwetera senamba 0741499726 Getembe FM asa matangazo ana olegene. Enyagitaliga Busungu Medical Center igoba bwato bukoreri aho buno mbawate pharmacy iyubwata maliogo onsi mbawate lab department asibakulingolya amarwire au mbawate bukoreri bwa ICU ule bwa theater guse radiology mbawate bukoreri bwa oncology ukora bare dialysis mbawate emergency wing na wigo amaliga nyabuna yeguru asimu yuko babwate maternity wing igatiyo bukorera ibondo bunge niko bagotoka sebara ya Kisii Kisumu Migori imeyumuchiriga umuzungu asamange bakiresi migwetera se chinamba cyabo
0111964576 gose 0742328552. ine kwabiri gukorya road show track iyo bwate yugiriya iyo iratigwa mu musogo cyase abategereri ultimate road show track experience niyemo y'ubungenjo bunde kwabiri gukorya track yiga ya road show iyo rakorere product launch use emisangerekano ya gisiasa brand activation use emisangerekano ya cooperative egatiye road show chinde chinyinge bono nigo twakoretere track yibwate libagariya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eyugiriya nigo liriya kegema eriri cyujugire ligo kwana n'ekinguru nabwigo likira bantabange nigo babwate chi DJ Janjere chi MC nabwigo track nabo kugitumika asobokorera live performance nigo tukurwa obukoriri wito Chinsa abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret, Amoniji County chonsi imeyensi ya Kenya. Street ya goteka babuna street ndeyonsi. Chingaki ubunjeli bwago nebyasara byakinirwe. Aka esimu gwetera senamba 0704765412. Nyora chitrake chiga Eldio Oikera bantabange. Kila litukulie hiki shaka litukuliao etwa ni Getembe kuchakira Chinsa 12 chamambia kila litukuli Jumatatu weka Ijumaa umira na Geoffrey Oserigo Matildah Obaigwa pamoja na the school boy James Onkorogo asumurubile bwitwa ni Getembe etwa ni Getembe siasa ajagenda tuko kumakuru asibinyarime amuna mwiya imijadala mebao asama gazeti never nayanda mwangi kurosowe kubese numuru bwitwa ni Getembe uchakira Chinsa 12 cheli mambia wika Chinsa imego etwa ni Getembe kila litukuli Jumatatu wika Ijumaa ni Getembe FM na Getembe TV Ekeonga kema mugusi ne aino munchile na nutagete ko igendereria na wigo gukinya ebyasara byaho eri onyore efa ida bono tuichana ebe norogongo rwa gusiyuri gose Chinsa muchinde ebe ni supermarket utagite koreria wholesale eduka chisukuru chinyagitari chisalon ebe ne kinyonzi electronics shops obusombi bwika chi event unabono iria catering egati chinde twakere esimirero wetera asinamba 0741499726 gose 0704765412 wigo nabukututalira asichabizi chetu imeyo muchomusongo asamagacho auru towers mirongo litangani mbarabali na Matildah gose ebengi ya Kenya women kinya obunchili bwao na Getembe TV rero Getembe Television Network Ekeonga kema mugusi esukuru
skuli ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano EU ibwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies aziba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering aziba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo nkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwiga bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwiga bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology nkwiga bale Hairdressing wigo mbwate Fashion Design nkwiga bale Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbwate course ya Driving kuchasi bali bonsi baraganye kwegera kugenda Kigali. Samaria tane ngoro kwa James Barare Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. College ito igere ya serikali bagosomya abana courses cy'obubundi asama ngane school fees serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana goja neri abwate enke umwana nainde ngwancherwale asabe kibasa cya serikali yakirido kuruka government scholarship cy'abana bago apply ekikero umwana ule school ago apply onyora nekibese kine kikomokonya ase akomenya esandagera akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bare constituency bursaries uno mubungu Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana kokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira arekero umwana nkonyora ari kibesa ekyo gosoma nande natotebetinga mwana onde wense goche school apply loan nkonyora karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero bubundi bachago tokonya asama tukagocha biyamon asamange nabo okubatalira ase skuli yiga kusi obakirisi migutara sikiramba cyabo 0743480999 kusi 0782490068 ninjolero eyubwenyolero bumanyi ubumurabo konye asubugima bumakiaya. Gusi buno na bukwegokya aso gusonja etibi ya wanje kya Getembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiaho kuli mienzi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas samo no chingira ku mwaka muya iliwego kinemrulu yetu ao inyoranga nigo okonyora channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network Ekeonga kya Momogusi. Ne nubatekorera kundi gwensi ebenkuri kwemikutano ukorera kugukwa kuri gukwinyurya kusemera igende yonsi oraganye eririwe mono Getembe FM your station nero iridyuka eyubwate siginenti ndi na wigo ensera kirege tangaza munintwe asirigurira mu buko twakirisi migwetera senamba 0741499726 Getembe FM asa matangazo ana olegene.
Sibitali ya Busungu Medical Center igoba batobokoreri aho buno mbawate pharmacy iyubata maliogo onsi mbawate lab department asibakulingolya amarwire au mbawatobokoreri bwa ICU ule bwa theater guse radiology mbawatobokoreri bwa oncology ukora bari dialysis mbawate emergency wing na wigo amaliga nyabuna yeguru asibo igo babwate maternity wing igati obukoreri bondo bunge nigo bagotoka sebara ya Kisii Kisumu Migori imeyumuchiriga omusongo asamange bakeresi bigwetana sechi namba cyabo 0111964576 gose 0742328552. Kwabiri gukorya road show track iyo bwate yogiriya iyo iratigo mu musogo cyase abategereri ultimate road show track experience niyemo y'ubungenjo bunde kwabiri gukorya track yiga ya road show iyo rakorere product launch ose emisangerekano ya siasa brand activation ose emisangerekano ya cooperative egatiye ci road show cinde cinyinge bono nigo twakoretere track yibwate libagariya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eryogiriya nigo liri ya kigima eryo licunjukire ligo kwana necinguru nabwigo likira bantabange nigo babwate ci DJ Chanjere ci MC nabwigo track yenabo kugitumika asobokorera live performance nigo tokurwa obokorera wito cinsemo abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoneje county chonsi emergency ya Kenya street ya goteka babuna street endonsi chingaki obunjeli bwago ne byasara byakinirwe aka esimu gwetera senamba 0704765412 nyora chitrake chiga eldio oikera bantabange kila litukulie hiki shaka litukuliao etwani ya Getembe kuchakira Chinsa 12 chamambia kila litukuli Jumatatu weka Ijumaa umirana na Geoffrey Oserigo Matildah Obaigwa wetana na The Schoolboy James Onkorogo asumurubili witwa ya Getembe etwa ya Getembe siasa agenda tuko makuru sebenarine amuna mwiya imijadala nemebao asama gazeti never na yanda mwangi kuroso wikwese numuru lwitwa ya Getembe uchakira Chinsa 12 cheli mambia wika Chinsa yego etwa ya Getembe kila litukuli Jumatatu wika Ijumaa ini ya Getembe FM na Getembe TV Ekeonga kema mugusi wakile emamgengia ne aino munchile na nutagite ko igendereria na wigo gukinya ebyasara byaho eri onyore efaida bono tuichana ebe norogongo rwagusiore guseti nsemo chinde ebe ni supermarket utagitekoreria e wholesale eduka chisukuru chinyagitari chisalon ebe ne kinyonzi electronics shops obusombi bwika chi event unabono eri ya catering egatie chinde twakere esimirero wetera asinamba 0741499726 gose 0704765412 wigo
nabugututalira ase chabizi chetu imiyo mucho musongo asamagacho au towers mirongo litangani mbarabali na Matildah kuse ebengi ya Kenya Women kinya obunchilibwa ona Getembe TV lero Getembe Television Network Ekeonga kya mamagusi. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igeko kwarigania ase intake y'umutinyo gatano EU ebwata chikosi buna Agricultural and Environmental Studies aziba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering aziba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo mkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics mkwige bali ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering mkwige bali Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology mkwige bali Hairdressing wigo mbwate Fashion Design mkwige bali Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabate kosi ya Driving kuchasi bali bonsi baraganye kwegera kugenda Kigali. Samaria tane ngoro kwa James Barare Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. College ito igere ya serikali bagosomya abana courses cy'ububundi asamangane school fees serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana agoja neli abwate enke umwana nainde ngwancherwale asabe kibase kya serikali akirido kuruka government scholarship ekyabana bago apply ekikero umwana ule school ago apply onyora nekibase kine kikomokonya ase akomenya esa ndagera kugurwa na bintu binde biraga